alon-alon kalibaton makalibaton kelambi abang gone pantes tama rupane larat lirik matane wong ayu saparan duh cahayu di sawange manis katong kemoyo karas-karas manis katong tukang ngeplas gila akan Iya. anakan nyap Nun warakit anak. kalesan Oh, mbok kaya ameng iya. lagi apa dika kumaning Aneh. dia ngomong ngono Oh, umay, nang dalang nating mau. O sinangan joget mulak malik. kanto kanaki gamelane ko Nalaga sa troop. gawa apa sih dika ko Hah? gawa apa ako Yung nga bongkelan. bongkelan kang gua apa sih Mandung ray lira. aja bangor hari apa-apa ko kepret sih Aja ngepret wani mah. ngapa kakan Iki basuhan gini. Waduh. Rian. Aduh berat. Aduh gempiar. Ji, ai ji. Dul, Ah, ah, pentok anu. du entok. Pen. No. Ai pendi. Jol. Nun, Eh. La ilaha illallah. ngeput nang Musa Ahmad. Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Iya, aja buru-buru. Iya. Beri ben. Beli apa beli. Aja guyon ah. Oh, udah nemen-nemen temen guyonan. Oke, narep ngandakaken ge. Ngandak mertua. Beli, Anak rabi. duduk, Anu mbok tua. beli. Ngandakaken mau beli bayar. Ya pas, iya duduk. Sira dibayar apa sih Jol? Ngandakaken Ngandaknya siapa? masalah kehuripane Iya. bocah anake lelek. Rubuat kocolan pak anak lelek mah. Sira ada lele siapa? Lele dumbo. Lelek. Ah, Lelek a. lele. Bangun keras loh mau. Hari nyatane anakane bagus kadem. Kadem apa pantura? Lah, Pantura. Sa- Dudu gak kadem. Ada mana-mana Pak. Pikiran aku priun si bocahku. Tak kadem. Sawise Mari karo tarame kan. Wis mari anu wis. sawise pegatan ya Siapa nek? ya taram Karo kadem. Bocah pun ya. Aja ngabrak. durung duwe aran. Ya, dibeluke Nanang nanang. Lapis gede dibeluke nanang bae. nang bae. Karena wong tua lanang elaka. Ya Kudu glati kudu jol. Glati wong tua lanang. Mendik loyong embu. Nyakare pirang-pirang bulan. Terus bisa dulu ketemu. Dibeluke nanang. Jember sesuai nek. Jember dok tembelek. Ah, ya sih. Oh, sawise
Kekemu ta kumur, ketemu. Ketemu karo buyute, Buyut siapa? buyut sidum. Situ. Dheweke oliaran Dulyani Sabdawiguna. Ya, tak ada jadi Dulyani. Sira tak anggap anak kenyap. Ler, mau wis waras kudu bing. Kudu segini. Ya angot maning salah mangan dodol. Salaman dodol. Ya ana wong dodol ku. Komplek ora kana. Kelingan si barang mah. Kuno. Aduh. Rasane mau dodol temblak lantung diangkut. Ya kuno ngangot maning. Iya bener. Ana sing meru kita mangan tembelak. Sinane darah di dodol kan Jol. Iya ya tembelak padahal mah. Jol kita cerita sing bener sejarah kini Jol. Iya kan diarani. Iya. Kubu pertama kukuan. Kunin de. Kubu Nuradi. Anu ler. Bak maning-maning bak matane merem. Gagak ge. Oh. Dulit tak kendalitan. Biasanya memang konon. Trongo. Doraka ah. Sawise kubu pertama ya. Ningin de kuwun de sing ana pertama kuwuning desa apa? Desane dingin. Ki anak kubu pertama ki desane desa apa rane? Sreneng ora katon wong anu ki, wong Jepang ki. Belanda dudu Jepang. Belanda saja cerita Jol. Belanda ki ora katon. Ya benar. Ning wiwitan risom ki. Bulak balik ora katon besok lamun dadi petelesan. Petilasan Jol. Patilasan. Iya. Diarani patilasan burut. Buyut. Burut tidak. Ler, Nun. sira mah beli paham-paham. Apa sih? Ada teng ngomong kayak kununku. Kuno. Ndak otak ku kaur para otak yang kiri. Bener. Sira masa otak dicampur karo otak kiri. Digantel sira mah. Weru kan. Menusa penjolku. Iya nakan buang anu nem. Ya ku otak ke kiri. Pengen weruh salu sule. Asal sule. Pengen weruh. Sejarah Iya. Priwe sejarah ko. Lagi waratiku. Ya. Meteng ngecemera penjol. Pokoke kita kono. Oh berarti ku kira. Ya, cemerah kita. Oh lu 11 bulan. Dulu. Bener. Orang gelem lahir. Luwi. Iya. Dukun bayan pirang-pirang 30 dukun keplayu kabeh. Dulu. Melayu kemudian. Terus priwe. Undang dokter or. Dokter. Anu ka sing klambine putih. Iya Kocok- dokter. Iya sing contongnya putih ora. Oh bidan rombongane. Iya. Bidan. Undang bidawen ora. Iya dawan. Arane dawan bidane ku. Iya, Ya wis, bidan ya. bidawen ka. Ya. Oh, gawa suntikan, gawa obat, gawa sekop, gawa anu. Kurang gawa pasir apa sekop-sekop. Jangan pengen nukuno lahiran, butuh tek durak matane sih lah. Ya sira masa bidan jaga sekop mah. Ah, Sejen Sendok. sendok aja sekop terus. Iya. Nempokon ngabrak-ngabrak bokek. Mbokek ko. Iya, ngabrak-ngabrak. Wis meneng ngeter rusak. Iya. Ku pak dongo. Oh, kowe tak ku. Ki gejendas tadi gowok. Lah. Oh, disangka aku. Oh iya. Kempolo ku bolong, lakak kuno. Lolong. Dasak polo. Lakak kempolo na penjul. Toto kelangka. Iya. Iya. Gegemboran ora dokternya ku. Ya iya nih pikiran. Pikiran. Iya. Barang dongo reang ora. Iya, siram Untunge. Iya. Iya. Iku jekiput. Endah ora apa-apa nggo delengan reang. Lho kok deleng. Biasa. Nang apa sih bubir bedan. Iya. Iku jejabang bayi je. Endasnya jebolong. Lah kempolone. Idi. Jadi aduh ja priwen bisa ceputek sunjerang. Cari sirane aku. Iya. Bener. Wis kok semenang nang tegawa dingin boceng reang. Nah sirane digawa. Tegawa reang kuno penjolku. Lagi cilik aku. Iya tegawa mung sawah. Lah. Bar ninggal anak kirik mati. Kiri aku mati. Kirik gulet rebutan balung marang kalah siji. Iya mati kiriku. Aduh tak met kempolone. Iya, met Tak nolong. anjing ning dasar kunku penjol. Loh. Ku rapet ketak popok karo telak-telakan kah? Lembi telak kah? Tak poprok naik rapet ku nuwis. Rapet kok. Oh, kata beli ku. Oh. Iya, orang ngandel dari apa-apa. Jadi siraku polo aku polo kiri. Iya, aku baru kabeh kon mah. Sama-sama di dokoe kok. Dipoprok aku. Iya, mulanya pikirannya kok cocok kok beli. Kadang-kadang pikiran kirik. Kurang melet jol.
Ku mulane kudu weruning sejarah kayang konon. Kudu menusan sejarah ya Dul ya. Kudu diapalaken kubu pertama kubu Nuradi. Ya. Hei, ning desa ki sing pertama anak kubu ki desane desa Padingin. Kun ku wiwitan mau ku awal. Iya ada wiwitan. Belanda ku beli katon. Beli katon. Nah, ning kono ku besok dadi tilasan ya. Tilasan. Buyut. Kencana wungu. Aja main ngomong suku. Goblok. Sirane dulu kirik di omong-omong naruh petak maning. Oh. Buyut kuwen ku wiwitan kuwen ku. Ya. Wiwitan asam merungkat. Loh, tengah asam merungkat suka. Sawo, wiwitan sawo. Sejen sawo dudu asam dudu sawo. Buyut sawo. Iya, sawo. Ning kono ku ana balane, balai. Iya, amben jar kita bukan nama, amben. Oh, ning kono ku katone ku anu nyap, katone nyap. Ai nyap anu limit ka, limit. Iya, halus limit. Ya. Ku srening kun ku diarani kuwen. Berarti ning blok kuwen. Iya, blok. Iya, diarani desa Tewang Pindangan. Loh. Itu judulnya. Tak pindahan-pindahan priwen sih anakku. Judul apa? Judul apa? Nah, rakyat takon. Kiwut ku desaku. Sing pertama anakku ku desane desa apa? Gabus Joar. Nah, Gabus. Gabus. Ya, anakku Nah, kan karena desane anak wayangnya kapriwen. Ku wayang. Anak Roro. Ya, wayang apa-apa. Gagal buntung. Karo togong. napot adira. Togong. Angel, gua orang ngerti sejarah ku angel to. Nun. Guru blis rasa umur baturan karo benjol. Beli. Dikin dorabi blincang. Takonan dorabi. Saya kira rabi beli si Jol. Duwe judul. Maune mah duwe. Iya, Wis pat beli ku rabi kuno matik bae. Benar. mati ditekek. Hah? Ditekek. Beli. Ditempilingi. Pada umum bakal rumah tangga. Iya. Pengantin anyar ki bakal arepan hubunganku. Iya. Romantis. Iya, batur mah. Ya dilus. Iya, gak pernah durabi untuk sayang, tak elus, tak eman, tak manja. Ya iya di. Ada penjol sih. Bakal pengen dijodoh dingin rabi ini. Bener. Pirang-pirang rabi matian baik. Mati. Idi. Ini indah dua rapi mana nggak sikile ku kiwe kabeh. Hei, bakat dia kabel mandungannya priwen. Jol. Sengit temen gitu ya. Ya kiwe kabel lungana priwen, Jol. Sira kira daedan sesuai nema. Pelintir si kila nih kiwe kabeh. Ya kiwe kabel mah lungana priwen. Ini jagat ke wis ora kene. Wis jagat apa? Wis apa? Ya wis jam 3. Terus ada priwen. Ya lakon wis babar. Pernah hilang kuno. Hilang banget. Pernah hilang lagi umur 4 tahunku. Penjolku. Baru kabeh kun masa Hilang kesasar. Bukunya kita ana ning kono buku. Buku cerita. Ya ceritanya kita. Sing awet Hilang nang apa? Digawe setan. Iya benar. Oh, priwen sejarah kon dul. Batur mah bakal ngaji kumaranan yang Tanjung. Bener, enggak sering ngaji yang tajuk. Barangkun mah ngaji kumaranan yang pengisingan. Budak. beneran ning bukune gak. Ana. Sidane Iya bener. miang ngaji, miangnya bini tajuk beli. Tempat ngising. Di kono ana bengbe. Weh. Iya. Bener. Bocah jodawal temen drole temen yo. Bener. Apaan aku mas? Ya ndak kene ku ndorok musrola ro klambi ku bengenku. Kengser. Iya. Terus? Jadi digawan ning bengbe. Iya. Oh, digawan nabi basko member cepon apa. Zaman banget mama. Iya, zaman tanpa. bengen, Mak. Tanpa Tanpa. Iya. Ya iya boleh. Terus? Tepok sing nanggu ini gangku. Reang. Sila nanggui. Nanggui. Baru kabeh. Ningin di kunudul. Ning gowok rangdu. Bisa nih gowok dul. Ya diselapaken si kuneku. Ya, Yusuf Apa penjol selap nak? Hah? Penjol ya. Susune weng-wene. Hari penjol mau dikempit bae bareng nyusuni. Kempit gitu. Terus Jol. Terus Jadi ku mainnya kena sing kanakan wong kuno. saya kandak kan yang yakun. Ya kanda ndak bisa Ketemu sih ngomong. neguan, ketemu. Terus cara yang irane Jar sapa nek? ya jalan sira mene aja ora kana. Iya. Terus cara yang wene Ya Jogja anaknya siapa? Kadri kejegitan wis wareg dia. warga apa kuno? Dadi penjol kok nyusuni
kokon merkosa aku numbang. Warak wis merkosa wae kuwi antum-antum gitu. Sampai kodok meteng kan. Yuh. Sirane mana Jol? Begu kun mau nih begu orang bisa ngomong. Orang bisa ngomong mau nih. Iya nang cuci beg ku. Orang bisa ngomong begu kun. Bener. Orang bisa ngomong. Mau nih. Oh. Sekini bisa ngomong priwen. Ila tadi ditarik. Tarik. Ya beli dicocrop nih kiri ku. Kiri, nganggo ilat kiri. Nah, kalau sing ati temenang ra disidak ya Jol. Ilat kiri. Iya weru. Kurang melet. Nang bukunya dirawati nang buku. Nah, ganti rami Latin. Banggungan masih akeh ora. Masih. Buku nganu buku pun bagi rame. Iya. Kan ki Jol sebenarnya kita alhamdulillah. Iya. Senang wis gede. Wis ketemu amprok karo wong tuane. Kok besok ya kun ku Jol dadi kubu. Kanggo ngormat. Suara apa ki Jol? Wong amen. Hah? Wong amen. Wong amen. Ya, Jol, anak perahu Jol, mang melu jam melu bakoler jam, jam melu ke jam. Apa? Ada di jam. Ada wong menjol. Ada wakoler melu beli. Melu jam. Lingan. Pelesiran jalan-jalan Dari jam. Lunga piknik ning Cibulan Dari jam. Dari luruh pemandangan Ayo Weneng Oh iya. Kayang gagas ning angan Ada nanangin Jalan-jalan. pikiran ora karuan mikiri nasibe badan jam. Mana jam? Nah ini jam. kaplok Masa suara berokan kaplok-kaplok macul. kok dingin awor Karo bocah lembut. awor kalau bocah lembut awor Awur membuncit. apa iya sing mau awor ayam Ayam. iya Tit tit petit tit 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 petit kuk deru. kuk deru Kuk deru. kuk deru Kul ketekuk. Ish. Salah. lembu mun wong Kuk deru. kuk deru Kuk deru. kuk deru Deru ketekuk. Kul ketekuk. Apa je? kur ketekuk Oh berarti manuk. manuk berokan atunya Jol meneng kau takonin Jol. Ya lo apa takonin ya? Bapak tua. Bapak tua. Bapak tua. Nun. Bapak tua. Bapak tua. Nun. Takonan Bapak tua. Dah lah takoni kedi. Ya takon nih biasanya mah sandiwara mana-mana kan bakal metu perahu ku matune liyo. Liyong toli ke sandiwara karakama sore metu perahu. Tole yang ning banyu Di laut. Perahu ning jalan-jalan. Iya, toli si metu. Orang mancing akal. Nah, toli aturan liyong si metu. Berokan. Berokan. Bapak tua. Bapak tua. Berokan di satuan laut Bapak tua. Oh, berokan laut. Anaknya kuda nih laut. Ayu batur pada nonton berokan. Alah ya Jol. Berokan Satuan kaya macan. bisa ngomong Satuan apa baik. Betul. Dok 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 kaplok kaplok waradala. Anak kaplok
suara jaran. Sing gampang. Gampang jawab Jol. Iya benar. Pinter, Bapak tua. Nun. Priwi suarane kirik. Satuan kirik. Kirik sing ning kepolone kita. Iya, bari melet, awas bari melet. Kirik entah siapa. Entes patel. Oh, entah patel. Bisa, kirik tas patel bisa. Bisa. Iya benar. Ya. Bapak tua. Nun. Priwi suarane welut. Jol, satuan welut bisa beli sih aku. Gampang. Kayak ngapa sih Jol? Dep, rokok. Dep, rokok. Uket. Apaan sih? Iya benar. Ya, benar. Anak gue. Bapak tua. Nun. Priwi suarane jago. Jago. Jago ku biasanya jorok. Curok. Ya karena jago lanang ora. Ya. Kukur. Kukur. Iya benar. Wis. Aduh, geter-geter bayarang bukan salah. Boleh bener. Bapak tua. Nun. Priwi suarane macan. Iya benar. Bapak tua. Nun. Priwi suarane jangkrik. Iya benar. Bapak tua. Nun. Priwi suarane cacing. Cacing. Oleh. Iya benar. Cacing. Bapak tua. Nun. Priwi suarane warkina ngenduk. Wartina si siapa? Warga aku tukang lempit Chandra Sari. Sing lemu kok. Sing tukang beberkat kok. Sing bokongnya gede. Iya bener. Priwin ya kan? Bokong gede kok campuran kok kopi. Iya. Oh. Lho wong masih. Suara anu warkina ngendok. Iya betul Pak. Ada meletnya gede. Ajak ke kokor. Bapak tua. Bapak tua. Bapak tua. Bapak tua. Kedawa. Ya kalau kayak dawa. Bapak tua. Bapak tua. Priwin suarane ayam. Ayam. Ayam-ayaman. Kokok petok. Iya benar. Ayam-ayaman gak mau konon. Bapak tua. Nun. Priwin suarane germuh. Silakan sering. Iya dong. Menggremok-gremok. Nah suaranya gremok kayak apa? Asbari melet gak gremok mah. Sudah bayarannya langka. Laka. Nunda KTP baik. Nunda KTP bro. Anggo jaminan, tas Ya. lolisan bayar. Bayar. Iya kan? Ya benar. Biasa jaminannya Gini. KTP. Nun. Diruat kan ya. Ngeruat supaya masyarakat kene pada waras. Oh iya benar Pak tua. Ya iya, lagunya dibendrong. Lagu ini bentrong Pak tua. Bendrong. Ya sok bakal gadap mu doa. Bantal kang mulu. Anak bantal mini digawa. Karo berasa sakintal. Pindah. Aku temen sok Banyu nih segelas baik. Jelas. Ya. Udut de sempurna. Sempurna. Udut de sempurna. Ya. Karo banyu bir. Bir, baju bir. Iya bekak kakaya mi singamba. Hamba. Singamba Ya metak-take. benar. Yo wis nganggo warkina bedingin. Ora gambo bokonge kan. Ayo, bendrong. Diruat. Diruat. Masyarakat khususnya Jol. Kang Wihana nih. Jol itu Jol. Berok anak lengar Jol. Berok anak lengar Jol. Ada Jol. Oh, ketelak sempretan. Kuno. Yang ngel ngakali sempretannya sebab tangan si jine ini ngeceki. Buntut? Buntut si jine ngeceki. Das. Ndas. Tadi ketelak. Yakin mau wong wis mati ya dipendem. Pendam. Di menet diklotok lah. Berokan adergah. Subhanallah. Raden. Lho Raden. Iya orang jago bocah.
Esuk nggak nama Raden. Iya. Sandiwara kanak-kanak mas sore Raden ku ya Jol. Sore tetap. Kojol ditang. Pak Emik. Weh bentuk. Gusti Jakarta Rub. Eh. Niki selesai sampean badhe kepanggih Duh, kelawan soalnya modrok. Gusti Nawang Wulan awise pakaiane widadari dicolong ning sampean. Nah, Ayo, yen iya. sampean pengen rikat Rikat. numpak macan kang sing lagi ucul. Macan ucul nah. Sinjang gerut. Ajam. Yang kirut sejatine wayang. Dadar gulung mapi. Asik. Iya. Ya, ya. La ilaha. Kuba duduk macan ucul. Kuba perang nang. Masa salto mah. Arep men dicandakan Jol. Mende di kau. Bucakku. Masa salto mah. Ya, Rededan bucakku. maune kagarep mantu dadi mantune sirpen. Munene.